Toe fa jaro fatu le vanga o le via fi fa marulu atu le fa fonga mai le tanto watunu. Ona ua ioi. Watu vai lual tanga o le lo pola le me watu. Ya o le ua lual le tanto wa frozen fa solo anto o te mara malama pole me wa mo mia le o foi tatu computer wa mo mia ya pole ale vai nga wa ye fa maru lu tu na ya ai bes vo mana ya vai nga wa tatu fa so ya ima le ya tawa mes vo fo ya vo maru fo on sai wa lo wa la o ke lu ole I think lu nga la vo le YouTube channel te lo o so lu nga le ya ai mo tatu lu nga Facebook live fa maru lu tu le fa to anto on le mo sia fa fo se me ye ia mo se taimi po ai ina toe minuto to tato po kala me le toe mawale los fulu minuto te lo le o manino vai ngai I saina ai o te fisilia tulanga o nai te sa mo vui ole maliu le ole tusitala le po le tama tai polo fesa o tele upu matala wala lau vivilu ai ole mafu angala o ke fefesilia kuai langa o lete e te tutono o tanto watunu mai wale vaka I kongo mkanga wengo leo o le aunga fo I lea na wai le to tele o lau fionga ina ia manuia mai le palo to le tausanga fo ia o le ale tulanga ia I fa manuianga ole a tau mawhainga malo o I le ngau kanga kai ave iei oi pe a whapea sa ausi se filifilinga o le a aluinga la le kwhako helau tala I tono ni tanga ruengo lulu o lea ua wha maungia lava o lea ua wha le fule a o se sunuina ua mahe au na sunuina ma o le fua o maua le so le whamatalanga mai nisi va lata so tanga I le ainga o le sa malanga ku lava ia le sui o le ainga e o tu Samoa ai o ku o manga fa le fulefu o le no mo le fa metalanga nga au mai David le tua ngane o le tinaya sinava yana o le respond la David na ave le tangata fa tutuina lea o le Samoa lava ia ila to Hawaii le na fa le facility on behalf of Tatu Purkalami ai fa mai le reply la za wai e malanga tu Samoa ua mai ona fa le fulefu ia le lana au mai loma ave Hawaii ola fa sili vui ola me wo ko pela wai ko inga ai fa apel fa ngol process ata do I cases fa pea e makuyama nga fa o nga lima ale pe e o ke I kanga ka kongoanga le kingo maliu ina ua tu Samoa ua mai au na ola so fina ngalo ia ole fo te tonu sta toturu ma lo va te sieta ia la utala no pe au le tulanga vo le male ala o me I vai nga fa penei ile tulai mai o se fa la bela be fa pe paula vale vai nga ia I ro la to malusi anga I le vai nga le ele ole ai o le corona o le whaamsinonga la lea e la tau te tilo mai loiloina ia le tūlanga onga o le maliwai o se tangata ai I le corona foi e le ai ma se malo si anga o I se corona e la tau te whaapehatua I a mea release le tangata I tua anga I se fale maliu ia po olona a inga ai e avatu e ma se whaatonunga o le tangata le tauna ave tulou e whaali wefu I think o le ila ula balea tilo a tonu foi o te le taea fina ngalo o te langona lava o le tele o fina ngalo o le tunu wa ngai matua I ai le fionga le minsta o falema when yet ele sa o le atua inga le ngai le ai ma se sotanga o le minsta a hai case fa pene sabe fa o le minsta fa ma ele ai fo I se sotanga o le falema I case fa pene
Paua le vaenga yelo latou sotanga o leo ina ua uma le latou a mataina o le case whapea la asiata. E leo e whaia le whaiunga o le coroner. This is a coroner's case. E iai la le whaamasino, whaapitoa lava, o lana lava lea ngā luenga. Pea u logo umanto fias whaamasino whapena, o lana lava lea ngā luenga, o le sila I vaenga whapena. Ai le oi le coroner fo ise authority. E na te nofo ai mawhai se whaiunga, e whaali wefu se tangata, po o le ale tu ngā, o manuanga o le tangata le nei. Leanga, o lae e le ainga ia le malosi anga le na. Ai ua ia malau tala saoa. O se malosi anga e sili atu I lunga atu. Na au maia le authorization ina ia whaali wefu ia le tina polofesa lea. Not the coroner, not the police, not the hospital, but some other power. O le fesili ngia e lo mafau. Na avea ia le whaatonunga. Ia o ke le lope nga ave I leo le whaakongunga le baku foi whaabale vale leo malolako ngofo mwhai se whaakongunga vape, knowing that the arrow will come back to haunt them. E pau aleo le maenga asiata ma le ataua. A o se upu whapea e whai e se pale mai, pe whai e leo, pe whai e ailawa. E o le coroner, e le se fe au le coroner langa o lai ai ia kangaka ua uma o ngā whamawinga o next of kin. O ngā winga o kangaka la lea, kangaka kongwala lea, paule o kangaka ke whaia lea ia inga. Ia e kulanga paule mea lea bako o le finding, ia male autu o suenga sa whaia le coroner, ia na suenga male tūlanga. E monia na alau na oti tangata nei o na o le matu iao o le tūlanga peo nei. Ia a te upu wapea la ko ke whaia. E pēna pau ale o le masa salonga le ia tea. There is a higher power apart from a minister, apart from a department, apart from the police, apart from the hospital, and apart from the coroner. Na sa wele whatununga o le melea ina ia whaali wefuina ia se tangata e unoa ma se io e ngā sona ainga I le ngā whaaloalo watu whawhumai sa moa. Vui wa ka ua le se maulunga. O le coroner o le whamsingo coroner is one of the judges Rongo winga la e lua lava la ia ka kaunsa o le whakonga lea. O le whamsingo sili ma le palmia. Se si o la ua. O walanga le coroner e whinga e answer to le whamsingo sili. Ia Paul Palmia fo ilanga ia lava kulanga ka kilo fako se la ua alanga ka kalonga inga le authorization mo Paul Power mo pa pau ko nga pau fai me ma e mo le pau nga ise mal falo ki nga be fako nga o la ko nga sungur ki nga mali o nga ma wala po o pau ia fakanga walo ngo ko masa sa fo le pe maka afia mi skal pau le ala nga fa mai Paul Minska Paul Coroner Paul mo le ai lo winga la luala pa o ko o famsim sili mole mal palmia e you know pau now to nga ia no te fo I fa le oti a release el coroner inga ua uma awa o le coroner le a vele li poki lea I le la le kangaka le ole kangaka su pat ole ka ole famsing ole ka su ele a ngai ia maliu nga alu le a mako o kangu le mali ai ko ka kangi la o ke fongi ko ke ki ao o fongo kangu ai saunga le fa konga mai le coroner ua ole ua yai le maka upu I lima ole famsing ua ora mai el famsing e ka ofi le kanguinga o kangaka lea. Leanga o lea ua iai whaale veinga I longa lava ai. So, ai ping le winga o lau whamakalanga. Lala o alala na o le tūla fon.
Ai o le whaia o se whaai unga I se kangaka e ese mai ma kulanga o kula fo. Longa winga. E ese el pawang wha kongua le ngai o inga le whai. Le ngau wha lon. Upuna moni au ke le batula a mea po palmia, po le pamsingo sili. But what I meant is a higher power than all of them. Walanga o le ma wako ele e fo se ka o konga whapiko e au ili ele ma fo angar mali. Ole na sili ona le. Ona olona winga. Ua faise le pa wale me ole su ngale ole la ko ole sin. E alu le la ko su enga ile afo ile me kongo ku puele fa le melave o ngai o inga au mai uma mai evidence because me e kali ai dumor fa singonga pe o kai me fa singonga e kali akula ngai o inga le ai le ai mas pe au le la ko ki fa ai ia se kula ngai pe onga pe o le winga le la fa kala ngai ba enga ngia mana e mare tu bai fo I vui male e ui o lewa tu lo o lewa susunuina le tino maliu o le tamai tai fo mai. Ai e iei le tari tonunga o lai ta ojo le matanga ruenga o leo photographs o evidence na o lato puina ina ua atu. I le taimi lea na longo mai ai lato o lai eri kangaka lai maliu lai kukongu o le mauta o le tamai tai lea o papali I whikeo. So wa tatou malama uma I me o tu ai ngā taimi o tu ai leo ko so le tape. Ma whaapine le no whanga o le crime scene la ua iai o. O me mua ngei e iai rika ngaka e lako e kapu e aka ia. Leanga a fua atu I whaamatalanga. No whaalongolongo fo I le whaasoa se tasi o tamali. Ia o se wofo ia tena na share solo mai. O lai na te tau mawhai e tau au ili mai ngā yoi ngā ale tinale le ufal pui nei le tau fia. Ngā yoi ngā sa whai le tino tulou. Now, o te le I maua se fisota I ngā I le uso na ia maia le mori maulea I la loi Wellington se taimi muri ane. O te le lo foi o te langona ai ua maua sana ia so tanga mau tutu fua I tūlanga o lana ia whamatalanga. Wa ole sungo fo ia mtalasi ele o se tangata o ia o se tangata tau loa e io do tu mai mtulanga fa pena. O lo winga la utala. Mo I ngei la. Mo I fa makalanga ma le descriptions lenga mai ole le fa o nga lima ma le fa tinoina o le soli nga tula fono ma vaenga o le tino tulo na fa le ngaina. O le fisili lai lo mafofau. O lala e maua evidence. O evidence lai maua. Mua. O lai maua akang kapu e leo I le lato tau nuunga le sine wha maungia ai. O lala ia tau mea ia. Lona lua. O le living evidence o le mea lea lai e tutoi. O le kaka lai e kau fie kang malala. O le tangata tonu ale na. O ia le mori mau soifua o le mea lea. Leanga o lea ua faa leanga inga, masusungu inga ku lou lenga ngana. Ua faa ka maia o lea langa ngo ofisili e tua ila ua fionga vui I lou to mai walanga e sao ile ngaka saa veo e maleo. O le fo e ila ufale maliu I Ausitalia. Po o ai kongu e iai le faa kanganga. E avaku wai se I oenga e faa tafuna inai pe la fo iai po le anitu langa fa pena. O se tino maliu ina ua mahe a uma vaenga o lo o mo mia e kula fongu. E o wau te loa o tu la fono a le pau a mau walunga I mea uma. Ai a mai a uma loa vaenga ia. Who make the call? Susungu, pekangu, po le alava. Asiata, Pia, it's the next of kin. There you go. It's the next of kin. It's a family member, not the coroner, not the police, not the hospital, nor anybody else.
Pa ua le vai nga lai nga fa ala ve bela la fa kalanga le nga avaku o nga ua avaku le kor ora a nga I le corona so ka ilo le corona I leo e longo aku e pe ko fa e ko kiki a o ma ko ka vale o ki nga I o ile fangua ka ai kangi no mala ke fo FC de kulo o ule ya va kule ule lava mai don't ever bury that body ya o liu mai lo usau lo fai le ainga wa lo le o ko ka ko wo pe o ile a fo ile fale le e o ia fai le lo I o ku nga mau a uma e ko mali le e le ka nguinga ia le a fo I lo ko kama ai e mako ki ko o mako ile fale mali me ia ta ua ia nga luenga fa fale maliu ina ia e ia le poto ma le ata mai e wa ko nga me e mo mai ro lava e mua kapa I kapa mai ka I kapo o fele le name tag fo le ku le limol kanga ka e wa o ki kama nga ke kango suru le ko ngore pulsa wa me la fa pe ya pela o le ngare la kam kala asiaka mal fa fo mai le tunu e le aya se pule lunga ku po fa mai o le pale mia po fa mai whoever kasi ale pule o le kangaka o le ainga wa uma nga authorize ele disease ai le yoki o le next of kin o ia le fai so ka inga uma e la fo ia la nga wili a fo la nga wili kangu nga ia o be uma la vai fai so ka inga e fai uma le kangaka kale ile nga fa lo ba ku fa fo mai sa mo lo no winga la e tau te sa ilia ma o se fisili la walunga la lea o le afia fisili ngiai le tuangane lea o le tamaitai fo mai so ngai Glenn for Mike le sofa o le fisili la lea o ai le next of kin asina vaiana I Samoa walanga le la ya tangia mai o le fato a lua tu sa o le next of kin au mai le furefu ko so le fa ko adwa ko sa o le next of kin ai lok fa ko ai male le furefu awa ana fa pela e sa o le next of kin la ngai Samoa tu lo le ainga lo kan wa ko sa o le ainga sa ana fa pe o le ainga po se sui sa o le ainga o kanga e le male le furefu le avi I hawa e kaule malanga ku fua ma kau faingisi ai lo mo bingo ia o rau sungari o kaut fara o wailonga lo to mai me fa pe nei ma e ke kaule si fia inga ri next of kina ni o le ngare fa ia kwa ma e so ia de pe fo ninga me ke kaui nga ke fa o le longo mo ia ia o le tau faita tau so te inga na I Hawaii ma America o le ua mai nei nisi o so ta inga e ala I le emaili o messengers ma tūlanga whapena. Se I kausu ele makore o le vai po fia kongu le kafe mai ai. Ai si tausu e foi le au le peipa. Aziata ma bale ata ko nga sapo. Te lua I lo le next of kin le la au le o te vavalo I ai ono ta ua I se wha masinonga o le melani. A voice on the phone rang us and told us that he or she is the next of kin. Go ahead and cremate my auntie until I get there. Whako foi. Whako hunga sa urunga ke phone. A mystery voice told us to cremate the kangakale. O le tātou o si tātou atu nuu ma le vai ngā o pui ngā o tū la whono e ala I leo ma le lantou ngā luenga o le a whai ma mea ula. Awala ngai le se le usau no ngā luno ingo le tātou sira sa mom fa fonga sko ngā me fa pe ngā e fisiri pe aver keisi le fisiri ngia e sa fa pe mai. E il tangata na vi e ia le tangata na viri mai. Pauanga. That's what I'm thinking of. Falongo I le leo ai le se kangaka nga le sang e kusape le ia se kangaka nga vili aku but that would be the biggest excuse that I can think of or I come up malako
Lono winga la ata no fono fo ata te mana o tulo upu tu sao a le ata mo vui a ka manga o sungu se si mali ur kai mi ngai lai o a fa tu foi ata nau nei la le te mi fa pe ia okay o mali usko ingo a ia la manga o le sungu pe ke nga lo vilia kwala pe na lo vilia lo visio leo sungu a ia wala vala nga e fai ma muri mau o tele but it will come that way. Wai le ngai o le mele o le next of kin. O le William kangaka o fai manga kuunga o fai e kasial kangaka. E le va pe e ser kangaka i Amerika, e ser kangaka i kukuila, e ser kangaka le a. Pe fea ngo foi kangaka le o ia fa tuanga o le tangata o le disease. O le kangaka la valanga e fa kali ai me umala. You know. Ele ngofo ale official leo va pe mai paka kangi ar ke le fongi ai fai mai kanga kavai o ke ala ku e o mai le fule folo anti ai kango fia fa mol mole sunwange oh my god sa oi lau kala voi le asia ka oh my boy ai fa fe pe ke o mo le willy fa mai susungu fa mai lo susungu ngo fa mai le willy Masio ko ngangi mal ko ngangi malonga angko ole wish tonga winga ole will ole wish la ko alonga ko finge po longa anti inga ia avenga ia kangu ele va pe mai fale fulefu nga ia ave lo longa le fulefu ia wa la fe mai ole wish ave longa kingo e kangu ia wa well maybe we misinterpret e ai foi e ka koule ia fa pe mai ave ka wo o fa pe lo ye ngala ave le fule ole o tangata nei o le o tangata Samoa o la tu soifuanga o soifua fa Amerika ma papalangi tulo mala le le faingo mene o le fulefu va tulanga le te sau no tonu a puide o tangata nei ai se wisha se fa le fulefu fa mai fa le fulefu ave fato ului o le matafanga le tele na matou LPPA fa te tainga a fa yo se tangata tutuli ia o tuana o wishes mo tangata e fa le fulefu a ngai mangingo yo sau ngoanga ale tuangane o sinavaiana ole afoi ole onga o lona tuafini ina ia tanu o ia tulo po le vala au ole e tanu ia longo winga e ke ure kingo a kwa ioi mala le ia la tanga ta fa be I leina ma vai leina o la tonga ngana ma upu e fai ele pe o tato o le fu tato o mai tanu ele le pu ale meia na le mai fa singa solo ma fa pe o ko inga fia ye vai lungo karingaru o karingaru fo I vai maanga singa fa tu le fainga a sainga ma palangi na mea wala mo le fu e au no tato e tau te o le lotu ai tau te tosoa mai ya tari to nunga fo fa te moni e masa alo na me fa mai isa ia e ka ngi ai olha la tatu sai li po le next of kin ai pe no fa ya tu le ya tu ma vui e kasiar kanga kala e ho linga mau a ko le melia nga or kanga kala I kangu malala lele ofia kala ngoi sesi o le alu ku kai fa masigonga o lele pokia mai le ofia alu ese mar potu ele fia alu e fia ngai man tangata lo no winga wa matua I faia se tautonga le ngausia le tangata e awainga I kaukala pe tala noa inisi o leo le atu pa vui ia ma ko foi lang ale fai mai ia fo ia fica fai mai le teine o le malo si ele o ia fasio kia o le a fo o le what you call o le demo ele lo hoi pole temo le nga vili mai kel fongi va pe mai ya wa le ka kile lo ngi po inga fa le fu le fua po inga ave fa le wa ka ula ngai lo ai fa le a fo yo o sefo o ang ponga le vai ngai ele la ko o nga u mu fa le fu le fu nga ka
E la la ilo la ko, ka ngai lo la ko, po ai la le nga va kua le kingo e fa le fulef. O inga ka komula nga vidi e le temo. Vidi e le temo fa ia. Vai. Ave fa le fulef. Se tevo ele iso tau ma vo wala nga Godfather o la su tau ma vo se tevo te tevo o menga wa roko nga tevo o mi kulo ma sa mi kulo But anyway, what tato ubia ile nei mata upu, but you know somebody has to answer to that family. Whoever you are going to face the consequences of your action. Yeah. That's it. Kako lolo la ia lea. Ko ai kongu ale tevo la lea ka. E lo kama I Fury vai ya. A Milo Fury. O ngā leo ke mai ka waku le keisa konge e pe whaungali ia I ka mai kai. Maka ke u whai poi fafo e ka kan whai poi male. Malo mo kua le fafo le ua next of kin ni mga upule. O se Fury. Wala nga le whaungali ia vanga ila mai ka waku. Wow. Your theory is very no. It can't be realistic low theory. Yeah, wa next of kin or ko lua. Fa kula fo ngai fa for fai poi ponga. Fa ka ngo mai fai poi. Ingu fo nge e kanga fai poi. Tanga fa tanga isi stete fo io no, then the partner becomes the next of kin. Yeah. Yeah, nga se mangaku. E ano lau theory. Pero na sao no asia ta ole no formal ta mai ta le tau fia ne. Ia le ato tol mata ukule nei. Wa e te I wa tapisa e suene sa oe ai foi le atau o lai e ferwa I malpe o lai mau de pe fa ise wala ngo you know o tangata o ese foi la to la nga o ia o te le kala ko le sa fa ile ai nga ia ese kala la nga le la o next of kin pe a fa sa wa o o lo wingo la Fury tata no ia la Fury a Godfather wa o Fury e tatu wa o lo winga la Fury foi le ila tau tu mata I pe tangia mai o le o no il fal pui ma le ua maliu pe tau tata mai ele Fury le tau o mai o le Io o life al pui po sei si fo au te fatu lo winga no tu tau ele Fury le vui a wa e mali fu la nga pe afa pe mai ngila o mo fa pui o manen tulo o manen fa pui po le o no il fal pui o tau fia ma le ua maliu o se me winga e se la le ngei lalo o se kula fongo se ku le uma na fasioti o lana paanga ai to e fa tonu to e su o ro tau mo mai le winga o la tala o se me winga e se le ala I lalo o le la mare masinga mar feku pe afa pe ngai o wa o yele u fasio kia o le me mo muala nga o yele u fasio tia tulo ai alu fo ya ko vilia ku ole ai ku ale nga ko vilia ku rungo pe to fai leo ia ona ole u maia to sunu tu lo fatu pe fai o ya ula o la Fury ia la le na ke ia wo fai Fury ko fo ma u ia o wi de inge o Fury o ke adu sa vai su element tole ai onga wo fia fai Fury ke wo mana o fo ma o fai sa Fury le melia na se Fury e vai vo ngai Fury vo ma ko ngi defamation ola vai amai nga sa fina ngalo vai ka kau e te tauna le sa Fury wala nga o ngai sa mo se sa no mai vui no ele se defamation it's an issue of concern yes it's an opinion ka ku kele o le fa nga inga la theory ta si mana ia le theory ale a Godfather ile pe ata ko ma ko fa wotu ai ai o fo la ni ngalo ya tato
e iai le talitonuga fa'aletulafono e fa'apea le alala lea ua o faigata ai ona iloa po o le atonu a le mena oti ai e fai kako fa'apea aku fa'afega le hoki a Pavoio, e tingana e sau e admittinga o oenga fasiokia le kangaka. A o hala o tulafono. That will never be the case. E kakaua o ngawhai su e suenga. A whai ngeila a e suea, a e whai peo le winga alfa kalanga. Fo ilele pe e muli whai ngisi ka kulanga leo kako whalongo sa whakingo iai. A e po lo makua e pengo fiel faku pe apa ia ku e aggressive skangaka o ka ko rola le la isu enga fa corona e o mawai nga oki le lo makua inga o pele faku e muli ko faku no kula pon ko le ba no and this is why ka I no evidence but mela ia fai wa ka ko feel le la ka ko feel ya me ka ko le ka ngwa Ole mafuanga po la ve fa. Po la ve fa o mafu o mana ya la fa lo longo I lo fiwi. Awalanga o tangata ia afia le mata upule o tangata o tau sanga. O ro tau sanga mari. Ke mafuanga le o mafuanga le o fa se ko fa se ko anga no mara o fiwi. Ai ava tu pe o lua fa le o me walanga pi so tanga o tau la ngona I tau sanga e ke ro ko ga firia e mau e maka ko firia ke le ya tu va fa ka mai lo tu wa o le o te la no a ia ele o te firi la le mele ya o anga o tu la fono e ku ta pe ka ko ai uma o fakingo e kangaka kongia o el kangaka le ba o pa u ilalo ai le kai kai fa mali ai tu la fono e te tau lama ona paine su esuenga ale corona e an megalana alaina ave le corona esu e ai pena o woti ona ua tau le mai a te au pena o woti na o tilo mai no o fa'afua aku le ala pe ma lo fa ia tata vale le fatu vevela that's the thing a mai la le porti le corona e indirectly it's an indirect murder o le fa'afua ai pe no fa ai ko amul papa I mai ma a wole vanga na pelo pa e ke ro ya pela ole ele ongi ele fa pela ole fa theory fo ele onga ole generator le ma ke ye ma le ai fa malulu wa tu le tele o fa pe a me o taule po le ai pi fa ingo fie ona lua fa matala ina la ngona fa pe ona le tu la fo le o le soifua fo I fa manu ia le tu ia te lua ai le fa pe a me o tau ia sa no mai ia le tau le ai o lo ke fa ko wala ngali mo firi o le si vanga firi e fa ko ele fa ia no mai ba nga luanga al kulanga la le fo le ilangonga le ai al kulanga le wo ia vui al kulanga file mu wa ke makangi mafa ia al kulanga file mu le wo ia vui ba po nga mo ko nga meia al kamare ia mauma mo maxila o ko nga ba nga la veri le kulanga le ko nga firi o tu inga na ia mauma sila o tu inga tino ia na paralasia I lalo ta nguru lomo e o ai le o ta I fau mari fale e le me faina to te sio le wadi e no winga wa matua o vantu male expired le wadi I fi ai o le tanto taimi o le afa wa pena I sa ililinga o se yo ma so tai le nga no fa longo mari to ai le fa metalanga e le tasi o uso fo I la lo I Wellington. O le matua o tangata fo ia o ina wha matala e lasi mea ia e feo I mai maona lima matulanga ia o le a whaata o topea e tūlanga o le sa ililinga e pea no whai atu. E maa ofa po o ai fo and warulo mafau I le firia li ataua. Ia ai eiro taritonunga o te le I oe. O kangaka lea ua kaofia o yang koe operation pe next of kin
e sunuina le e alo taltonunga o se sia o lai Samoa o te le i oe foi e se tala se e ongo manu mai mas tala fatu fa pe menga vili aku se si po le ama e o ia inga e kangi mai ala pau wale me fia vili Samoa ka au fi mai mo ki fia va ai mo kangaka ele ia ma se si e tangi mai ala ai vili aku mai onga susungulwa ai ngalo ele ia ma se si fa pena ele an tangata vai la se vanga onga ka dengi fak ele ni loto e lo fai ai o lo lava tali tonunga le au te lenga o tatou firi nei o la lava i Samoa tangata na fai fa tanga ngai fai mele o la Samoa ngai ko ke ngai Samoa vui nai tu te nai Samoa ma tangata o le time before ilale dei ia e fiu wa nga se o ka ke siango e fiu nga a le nga mai fikeo lai fat pui lai tanu malala e amata o tatou va ai waru seku wa amata o nau ma ia e le se fa ku ni e le se fa to ni na me ai tau te tonu tanga tau fiu fila nga sala to titi tatou va ai ia wa amata fo i ona fai mai e tulango ia ma ai le la foto la no fai ule ye lo fionga vui ia me se fo sunga le atawa o ngei ve si uma tupu mai le case le e fa nga solo le sunga la ule mali toa o case setele ai mai se fo yo no fa moe le case lo e taula mo na sini au se talia ma nei me uma e le ku ua ngoinga ele akua o la utala le nei e fai a fai tātou te whātua mo tātou i oe matali tonu o le tua o le mea moni o le tua o le whaamaoni e ngā ke whaali fo i lunga whaamaoni i le kaimi lava le angor kala ngar kusipa ia I the Lord will make it happen at my own time e ku ua i lunga kaimi e le vave e le kuai ai sau lava ai le mawhai fo i o ngā whaakanga inga se mea e le atua e te tauloa o na whaatino ma whaatupu e saula vailona taimi ia la fotu le vanoa lea i la ufionga vui so finangalo tau walunga ia o na whamai ali se finangalo le sunga le ataua malova te asiata ia paua le foi lele e taua i o le tatou whaasoa le na whaine because somewhere somehow somebody very intelligent will ask for this day's discussion. E o na sausi tagata va pese ko pai ale, o whalongo ale. Ai koe kilo ma wha solo ai o ngalangonga, se kanga kaka mai ai mea kau susuenga mea papeni. Then, e ui ona o le tātou na ona tātou wha so ai ma tātou langona fo i le pe kau mafakia le skai mi pe aka ku kalango ia o ngol tulanga ka wai pat e o ngai o talna o pene peno vatue atonu le ano ye ni si ai se tangata e te ia o fa matala e se si fa pe mai se ka ngonga o mai le afole se yo maka e ono tupu mai ai ni langona e mawai le ami tonu le mata ukulen e fa malo fa kai wal me lo fo mai ta watu o le ngata o lua o li fa sala lau ale o mai ta watu foi o le ua iai le isi vai nga fo lo lua unanga o le apea mali suesue ia i fa la velave tupu mai mo le 12 fa malo mal fa tai la lua sa se lua e mai se foi na te lua to lua mal godfather lo na winga e au mai a te ia whautuanga le lei ia ina ia whafoe ai lau lua ngā luenga le fo mai tau atu i le suesue a noa i o si o lua suesue ia i le whamoe i le so ia mo le tulava le nganga o le whaftai o na o le amuna i o le vai ia le fo i watako paso ai nei vai ngā tau ina i ao ngā i le whafonga le tātu tunu a whai fo i la ua
le tau tamali i se upu o tau tala iai ma whaalewina i le nei fiafi o no le tūlanga i le tātou whasoa ia Samoa e le atunu pele. E asu atu malu i kuenga i le tōwha ma lau tō tanga, mai se o lau tō whinanga. Ia, e vai ki tangata. A le tala le atunu, Samoa e maota tele oe, e tua iai so mātou vai, na so mātou whale tō. Whamangalo pe a whai ue se upu o le tau tamali i se ngangana, stanga mseanga lo nei vai mo le famalo ma fafta ya tiata ya ma le sunga fo ya le atau ya ona o mafau ngale ya o pu ina mai o se manongi se sala ile fa fonga ya ma o salatu lo tatu tuno ya tau ina ya nga awone i tupu ai lo tatu fita mai ai avea o se la ngona o nga ya ai finangalo tatu tuno pena le tu se stemi mo ia male maftanga male tautaiai maftaiai le tautaiai i le taitai ia mai se soa pe fo i le pulenga male au whainga luenga ia ono le avanoa ia e whaali ai se vale o le nei au ia i le whaafanga sa moa ia se atu ina nutele ia toi teimi o tutoe lau tu maftanga malu tatu o tunu ana whase tuangalu ia ua sau fo i le fitu o le te maloa tatu tu e tapai se aso to faina il filina ele tua tatu tu e filo ai God bless mai fa so foi malo fa jai lo vionga vui ma fai u foi le male sunga Godfather langa wo vai etu wo pisi lau telefoni pe folinga mai o le na wa yai ni firi wo tau watu te loito mo tatu so te inga sia so ni vai aso taun tatu toe talanoa ma tatu whasoa me se foni so vaenga update ai whafte atu la ma whamaina ma le sunga ya li antau tatu purkalami ai ma alofa te le atu whaftai lau tō wha te tala whaftai le tō wha sasaa ua manino ai le whaafunga mau e fsoswani foi ia i le wha manino ino le tatu watunu o kera ngonga ia o le tele o tatu foi Amerika kele o wo mau paanga o loo fia feilo ai foi militino ia te oi ia ai o te loa ia e ile te mie e te malangai o se e feilo ai tangata foi Amerika o telo i latu ma o te langona e te tau ona tau la fa muri le ia tau ai tau ona tau ta te o su e tonu wala le melen tatu pisai nei ai no fole ia tau le officer no fole ia tau nei le officer ai tau ona tau ta te tamilo se isu e tonua po fe o yai tulsi ia matao se isu ele tuanga neo ia wale matao pulea ia ai tau ta te talo ta pena isi aso ta te malanga yesu el matao pulea ai tau to felo ai stai mo nei va yaso ai mo le to mano faanga mo o le uso tu lo fa te le mo vil ne fiafi God bless ia soi foi ia fa tai ole vaenga le ole tatu por kala me male sunga ia tia po le fionga ia vui tole fo aquele sua formal aquele ai fifia foi o wapese i kake o su ngisi e merka pokalama pe muso mai kake ko ku ala ia vui eu vou te malo ele po le semea o mele ala ingo fifia and always I say this le atawa la mangula walu vui ele o toi e mai la umasa ninga le tangata nei many years ago months ago yes a ni foi New Zealand o vui la valea e le se tangata e tau fiofia foi le non ni ona langona faali ma tu langa fa pena winga la utala e tu a foi e tu leile vaenga e tau te mawai le ame o tonu ma tu langa le sao me fa mauni e fai ela foi le te fa fetai ia le nei fia tu so lana fa to fala inga e malon fi ngalo falia ya me se o ngo foi inga ia fa le akirika po kala po wa fa fonga foi Samoa manga ia le ka mai ka wa ku le ngele kom singo leo ai se si a inga ia pe so ka ia pe fa fonga mai foi ka po kala manga ia pa suma i ka ko ole ma yes ole ma invitation le ua vatu lau sunga komsina ole ma ua tala ole te nei New Zealand e le o so manto ua vanoa le leile nei e te su mai
e fa manino ni sio mta upu manu le wa ine yo matou ele ala ngole na fa o mai tanga tau ni sio le tou ai o le ana tou fitawi o ifefu Simon Street Kaili City ia e tu sa foi petele tau su mai le ofisa ia e su mai manu le te nei ni usila o se tūlanga le leile mo lo foi tūra i mai e ui le te leo upu matala ai a vai o whaafo mai lau sunga komisino leo au ba au longa tino Filipo ele mo se avanoa tatou te whaatera noa iyo mo se avanoa se italieni nei fisiri manu le wai nei o le fo na maua pe afesa o le ingai le mingisika so fo maroloina ia le fo ingai ia le fo le nei le minista so fo maroloina ia lau sunga valasi o le lupe fale le fo ia le tatou fo inu u le fio anga mali tu malo sa taua ma fanga sampa sa taua ia a fai fo e fa fo ma wa ka ma fi ko ile fi ka programa le cause wa nga le ka kam foi fa so ka i wa fa la vele o maua ia le fo ba fa lo ke le ngi so fa lo tele a maua inga lo kam foi so ka ia o sta to wa no ala nga te tau fo ona fa sa to sa noanga io wa le pe o tele atu le mato pitola au ia ona e fua i tu langa wa tangi mai ma tu lai mai ai anton ona na fo e se fa to fa la o i se ma fua anga sidia ia e te tau wai ona fa manino le atu no ia ina ia tau fia pele mele o le au mai au vaku ko ngi mai ko ngi aku ma pe fitongi ai fa so yo tua oi ia manantu malangona ile nganga le lofa ela winga na le te fetola tala o i foi tu te sila fia ele o fai tu au ia le tatou purkalami ma matou fa pe atu onga ua mama o le atatou le to fa le ai e ma wa le vanua launga tutusa ia o le vala au fa alo la le e au vatu e mo auto fo ia fai pule le HRBP ele le mawole nei o le melo ke fai ko o le kele o le pisa la oria mo mantua le tau fa ngai na minute ia o le a kele mai ngai kala ka kai Samoa a tele mai nei tala fa mai o media ia wa ke ranga ka ko le fa ka mai o media ia ma me uma ia wa tauna faini tu la fono ai ua malanga so o mai kulu ke le wa ke ka ua kwa wa sau so le angangi wa sau so li mongi ngai le ai ma se sau rofa pe mai e mawala so o vongo e lungo ko media wa sau so fo ia kama pua fo saria le leo Victor wa sau so fo ngai le ai ma se fia fe mai sau la se fa kalango ia ma auto uma ia HRPP fai puli mo ile ka lo foi nga e seng singa suinga ka wa le kiki ka foi mafkanga ma le fai so le wa vai ka wa kele ngo sau ia fia wo mo message uma la wa ba umangi e ko kongo le group ola ke ba ku la ia message ai disi so kalima le foi la o message foi e va nga le HRPP la fo ba sa va Laro ke lo la kilo le message. Ai lo kati. Ele winga la na le te fa ye tuai. Ele a ngala le toto yo i Samoa. Ma to tulo, ma to fa se mai ma ko kau tau ma fai to te tala no mai to tonu le parliament as if o le matua te leo to loto. A le ko ke o mai ko fe pasi ai o ma ka we ma ko office. O le main road lili. Ai petiu le ataua ele ai ma se fai pule e koe fo i Samoa ele i pasi ai rumor ka ko ofisa langa o i de fika ula inga wala ngai o mai manukau e manukau mo e pasi uma mai i rumor main road le Lampy Drive ia o le ala maka ke kele ko ka ko ofisa le Blue Wave fe so ta mai afe mai fiska ko kala eoi ele ai mautele o te ena so se silava ai la sia o kama i o vo ngofo fale o la ia ila o kango fa matano kango fai ia me ia o me tau lima o tango fai fale oi sol to se sila la wa se sila no ale wa vatulunga o ngofo o ngofo fai me io pale fu yono ma meo o sei ela to sila mai bo ma pa anga te tau ia e mana o se sei o se pine tama ia e te meli mai e te uma e so te mai
no e mese o la fai o kai ave America E fa fe sei kama. e mau o se vale au kelele au ke mumu e foi la tama i puala sei kamala Pa i te sei e foi mongo ma misa. ia ai o tatou paleanina o isi sila kui o pale fuyono paleanina mo o to uma ye sta pena ia to safai o ngofo me tulanga fa pena meli mai asiata meli mai atiau ile tau te ia e pete meli mai lava ile la personal page ango me ia lo ki kango fai io e o fatu tinale ainga sau se tu mai i se display ka paleia o me kaulima la ia fai kinga po me fai oe fai uma ma ua e se me tau tasi wa kasi ma u mo le tua wa si sila kula o fatu sau ole a e to ofu mai ofu yo la e yo lot maiti ia ka fe si sila na loko kinga ho e loka maiki le e yo o fatu sau wa oe e te tango e display ngā ruenga tau lima lo to lua na fai. Ia mase e faali e tuai fo ia ila tau le fai tala mai siau to lua. O me vaku ila kou sei, tūlanga whai si lala ia i me iau ke fai e fane. O ke fai ako mengi po poko paunka e fai, le poko e fai. Ia le mea ngai le ia le aru mo i le paunka sa ua iaru le akua. Ai le anga le akua sau paunka ori me lea. So tai mai. Yes. Mo se oka fo i e te fia mana o iai. Maanga ia. Ia, le nā. Let's go whakai kai o pale. A mata mai le lua sifuru tā la. Ai, ka mo fia, sorry. Langa o haora ka ngakai le ska kai fia fiengi mea kaunga. Lua sifuru, tolu sifuru, fa sifuru, lima sifuru. E leila se me o vakurunga lima sifuru. E fua o le sei foi la. Ia te maua le sei lima tā la. Aka ia kaua o sei. O sei ngi. O sei kai kursi furu kai fasi furu isi. Koe ngā, ia e vili mai ama e meli mai mo sau oka, ma fai ona fai le oka. Pe ona o fai atu. E ia oka i e ave Amerika, ia e maua foi o lo nei, i le Polynesian Market, Utah. Ia se i fai atu la ufsa o ta inga i se o fal o loa lea i California ia Junior, e maua mai prokalame, ia e mawhai fo ona vaturi ta. Ia. Beso tatu pale fuyono mtula kwa pena. E si sila la. O le whaonga ina o le tomai. I le taimile nei. O le taleni mai le tua. Aua e ke ngā inga e peo le kala i kālengi. Fo ianga avera uri e kokoru. Avele lima i lesi. Avele lua i lesi. Avele lua i lesi. Avele kasi i lesi. O le winga la lau tala. E o fo ila e le matou. O fai le o fai sui sui. Ai, sole. Ai lo fikingo le ke o fui natu. O ina juri, si sainga po oe. Le ai. Ai so ila va foi e le tina le ai ngama lana fana. Io. Winga lana le te fai atu. O no fo fai atu tina le ai ke lo. Ia wa na le fa nga ina uma nei tale ni ona sa tau sisi o tama. Le ala wai u lana tau singa o fa ku o le tonu. Sa we fa nga le mea lofa ma le tale ni le tua na yo au. E fai ai lau nga e sili mai mauro sili nga i le o nga i Samoa na e o nga i meio sui ma me le la le fa nga i ia o to sila la o futino la ia le au te o fu tuai ma le te lo isi o futino yu ke sa ke le pisa la no ma se fa mo tu mo e te messenger mai la ia te ia pe e momia ai lo e ki sa e kalaf awala vangi e meri mai ia Kuala mai lo sais kuala mal kau kaya i yes le o pape yes e la tu ta male wala tu i male tu te ia e male loko ia mo tatou ia ai fa mole a fa fu sa ai ta lafu ia mamao ma oele na mea ile nei taimi ai uma mai lo sais lo sunga ka fara ia se la e ina fo ile o se ofutino e su i mai ele ele o fare su pe ka pe se sias io e taua ia olina pe no foi atu awan i ngata i me wa e loa lo walu i luma i tamo fainga le nei so i vonga io
ai wo loa o lo yele me alo fana le tu o tina malan fana u fale ia o fa tu loa aua ko ke nga inga re kalengi ia me la lea a makang fai me sau o kar kai miringai o pale a mata tu tau lo sultala ia le na pale fuyo no au pale le ia le o lo te fai etu na o tu sisi la mai ai sa ta pena te alo fai lo no fo sa moa o a umama tulanga ia sa vok sau pale fuyo ngoma ia ma sera kuranga fo lo kele ngofo mo kele ngofo sisi la pale ia pale ia o te fai fo tu inga pale fo ie mo misamo vai yo o pale ia ka ilo fo pale le alu ia litara by the way ia share ia tau fainga fo ia te mai ta litara lai fa fonga mai se o te mamalo lo manu malo ia lale Yeremia ta sile number 1 fans o le grandfather le o le missa moa ia litara ma le missa Pacific kengena manu malo ia litara tau wanga misle la fa missa Pacific se i fa'al tia mai o dialu lo asi ia la to ina wa pe i man rewai il matoi tule ia ia mo le toro fanga i lo sunga to ina malo la Yeremia ia mo ia kan fa e mo la ko vaku se fa monia o pale e fai ma vatu se pale ia na vatu to te ia fa me halo fatu mo le Miss Pacific Island wala wasui le o South Pacific o Pacific Island ia le na pe amanuia mai le tau mawhainga ia ale alo le aturu ia o ngai vahenga whai ulanga whai mesau oka tatou Amerika ma Australia ia se vahenga fo ile te fisosoa ni le tau mawhainga ale tau taiai o le ua me ia nga ile fashion fashion ma handicrafts ia le ua me ia creations le me le ua iai handicraft fashions clothing tatou oso inga il vaenga lena io e me mai isi lese skip ai me ka ko lese skip ia alo fa tele tu tatou flo ila se tao ia tao ia a va ver su a va fonga me tatou fa su mi ngoi lo le taimile nei ia a wani te oftino wa te lo o le 4XL la eu quala po o sai so bau so le ngai ke sa o bem lese tu XL ma va to van tu le va ngole via fi 2XL ia no va fonga mai le pule ia wala ngo o ia ngar fa lo iloa a pule le me o hana ia na va fonga mai 2XL of king or malo tau na su i mai saule tau te ia te reso te ia ua seki me uma ia au to te pole o lo fanga soro per ma su enga na il pack and save ma food stuff o ile foi le kako food stuff po le ko su e po i mangele po o foi fa o pe ka punga o lo i foi fa o ngo form ka pu fa so ka ya kula inga o carpet le yes o le si mata upu le o mana o toi follow up tau te follow up ingo le o iken kaio le savem como sina momua ele mata upu e mo kwa musua sa pala ai ele tau pala ai fa pese ngai text nga fai momua ka sanga renki if I may waste my time alongo winga ele ka uma ngai kai fia pie ngo ka pokalama Paulis ka fo le ka ku kwa ma o na ka fo la ki la message ma Billy le Billy o Eric Tawarapini oh yes la que le ngala mo message la foi que vai que mo que Billy ko la site la Billy ai lo kalimai o ngai ka fo ma o ia ka ke uma ia e te tau ona tulo e te tau ona o tu le si masina fo po le a mama o le lua masina ele te tauna o vantu ia mati tulo ele i mautu ni tala mau tu mai nei vaenga ia tatu te sailia ia ai olena ma fatu le devang ole fefia una ngalo fa sau o kai la ia u se o pisingisi vai tatu wo ma fo papakiu ia na ia man tu o le ia tau e ia ma fo anga me fa papakiu ia o so fo se o tama vai do wa mal ko i dan ole purpose nga fa yet papakiu so songi yes wa umala
Ia, a o le kele o kangaka la vinga mai papaki. Ia o fatu ai. Ia, fatali so to e tilo foi ma, ia le la wa ia. Ti so se mafuanga momo. Ia, le la wa mawa. O te tala la o fare sui. Ia, mai se foi o pale fuiono, o sei, me taulima, me umala fa pena. O le wanga. E foi la maritano a paru ava. Ia. O lea o le a maua ia tia umei pio le masina fou. Por fai unga le masina nei. A o le ka ngoa lea. O le ka ngoa sa moa la vaia. Paru ava sa moa. Ai fai mai i Solomonga. Kenton. E fai mai Solomonga. Ia. Na o maua mai i live a fonga mai le whiunga ia whaumuina Ioane mai o le Pacific Link i Melbourne. Ia. O le nganga o kalangoa kuru kango ava le ui ele o te tano ava matou no o mai na wha mea alofa mai le tano. Ma u whai mea alofa isia matou kalesia. O le kangoa lea. O le mau ale whai pisinisi le nei le whiunga ia whaumuina. Ia. Kele o anga kangoa nga whai mei Samoa. Ele ile vana mai tau lia ai to complain tanga tau bata ta eila lole. O nga tonu. O tau to pe lau le whainga. Ma le. O whai le esi. Alu loa mama koe ka foi ka ngoa isi a kungu ese a alu loa le ono foi pisinisi le ia na so tanga na o isi o loa na te amai e pe yo to o mame alu loa ave ia ile ko inga ka loa ka mase ia ka ngoa o le faingala tonu masina e mai le la au ona fa moya le ia ile la to ona to au male tau le la au le se me ve la foi le fa to a fa ia lo le tano sei o tano to po mai le to le tano le tano o ia te on silsi le ka ngo por wa ka ku samo ai se me foi mai yes ia va la ka ku a nga o ka pase e a le fa ma ngi ro ka ku fa ile si ku ile se tu langa le yatu o va nga la na le available ia ai to titi a to o mai la si la foi tanto tu no tele na inicio va en ata o le a fai ona fe fu el tatu fai por kala mel tu te ya malo ya ma fatu la vai tala tatu fila ila so ta so fu mai manu ya ya fatu le ingoa ya o lo to fanga ese on semo ngalua nei le Odd Constructors as a supervisor ngalwenga o lo fai nei fatina nei ya o le tele lava matou ngalwenga whangaina sima lo matou whangaina le sima le o le Golden Bay matou ngalwenga tele po matou proketi pe o le retaining wall tele le e waisingano ya o ala lau papa ya o le awala mai manifa le 4 lanes e pa ia tua o imsaina i waitele ya whangaina i matou footpaths ya o driveways ya o speed humps ya e mese foi ya whaavae o mauta ya e mese foi whaavae o warehouse te tele ya o matou te whaongaina lava le simane ya le Golden Bay o la foi ya matou paipa ngausia mo le whawina o wala ya o matou whaongaina foi le Golden Bay mai pautuaina highly recommend le quality ma le malosi le finisi o le sima tua le lei atotoa ia e recommend ai le whangaina mai te siri mai po fe mawai le Golden Bay ia le sis no whanga na tatou whanoloa le se mai i le pia ia ma tatou whanoloa le se mai i sare longan mo tele se la whai ia ma whanoloa la whaftai Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.